Takhamuti takulendzawo lebitwa nge-Newscom ngaphandle kwembombela eMpumalanga tithi simo lesinjengalesi sekuyintfo levame kakhulu kulendzawo. Bantu bachuma amapayipi lamanyenti ephayipini lelikhulu laMasipala kute bathole emanti lahlantekile. Kusolwa kakhulu ukuthi lokhu bakwentela kugcwalisa emaloli lalayisha emanti kulendzawo. So as a city, we have decided to embark on removal of these illegal connections that are there so that will improve supply to our communities. This problem particularly causes a huge problem in the hospital. Lesimo lesike sesithikamete kakhulu kuphakelwa kwemanti kusibhedlela sendzawo. Indzaba emanti kudzala isihlupha. Sukusela thina vele sawuthola lo mbuso wethu 94. Sina bahlali bangaphenye isikhombozo elisha abotlatlawo indzaba emanti ihlupha kakhulu. Isithikameza kakhulu ngoba iningi labantu asawathola lamanzi ngendlela efanele. Yilo nalo so ubhombela kwesakhe isikhwama ukuthi ayafika le noma wafika wanandaba. Akanandaba lo muntu lo. Even asesibhedlela sinesibhedlela lapha esituzana naSithemba. Kuyakhalwa lapha amanzi awasafiki ngalama illegals. Takhamuti letithikametekile tikhala letimathonsi. Sodolobha waMasipala sibongile makhushe emazibuko sewuncuse takhamuti kutsi tithi ho kancane ngekuganga. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa yi-Newsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga.